Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nagasumang ba iti programa? Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam niyo ni Manong yu ang Nemi Ruiz, kumagkablao tinimbag nga pikat na yung pagkaldaw na yung pag oras. Papagayam ni please share this program, share. Kat padaanan niyo ti pagkasalitaan ni Lydia, anapoluan iti kasar. Anya ti kasar. Padaanan niyo papagayam. Antayin rogyan, papagayam, dahil ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Lydia. Nga napoluan iti kasar. Anak ka diti kasar. Anak ka diti kasar, pagtungpalan ti kasar. Kay pagtungpalan, anak at pangrugyan ti kasar. Kasapulang ka diti kasar, tapno nataltalgad, relasyon di kita kasawa. Uno live in latan. Ano sosorbi dya kasar, handan tumad lang agkatuloy, aksina dan tumad lang gunada. Kasla da kita artista, nagpintas ti kasarda, ngam nagsina da mo lang. Okay, tinapatag papagay mo kitag agpinpin natag. Okay. Sagudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Lydia, nga napauluan iti kasar. Dear Manong Nemi. Nagkaubingan kami. Nagkaayaman kami. Nagkaradwarang kami iti elementarya kay ni Arnold. Tanda kami ti high school, nag-best friends kami. Tanda kami iti college, nag-sweetheart kami. Kaya't nangasawen, Manong Nemi, amuunay titunggal may sakada kami kini Arnold. No tagaano, asin no digiti parents na, kakabsat na, no asin no ti pamilya na. Kasta akmet. Agam amo kamunay. Tanagkubingkan kami. Ngano tiyempo ti ayam kit agkaayaman kami. Saan kampulos ka nagapapa? Saan nakas ka dagitay ububing, Manong Neming, agayam dayta, intunukwang kit agapadan, agibid tiya may sa, agibid na nga dua, aginagaw datun ti ayam, uno anyaman di tangin ta pagririyan. Awan ti kasta napasamak kada kami kini Arnold, Manong Nemi, idubing kami. Adadamanin iti kinatalged, kina
close ti tunggal may sa kada kami manong nemi dada kami ti high school. Best friends kami. One, dada kami ti high school. Nagkobingan kami, nagkaayaman kami, idada kami ti high school, friend, ti awagin ti tunggal may sa kada kami. Aging kang nagbalin pa yun nga BF, best friend, manong nemi. Madlawang idin, dagiti parents itong galmay sa kada kami numampay adayo, iti ayanda. Ngem, nagkaayaman kami, nukasta nga, adda kami iti eskwela. Kapag may isang eskwela, manon nemi, tinagbasami iti elementarya. Kan pasaray, umay, dito'y balay, nga pumasyar, nga kadwa na dagiti parents na, tapnulaeng, magi-ayam kanya. Uno saan, kat siyak, di mapansadyay nga kadwak dagiti parents ko. Close pa idin, dagiti naganak kada kami manong, diubing kami. Kastama tenid, da kami ti high school manong. Mapanag iti balayda, tinulong kami kadagiti projects, assignment mi, uno isut umay dito'y balay, pasaray makipangal daw, pasaray makipangrabi. Aging ka, nagrutuar kami ti high school, kadagpadpata kampay ti kurso, manon name accountancy, dada kami ti college. Second year college kami. Iribaganan kaniyak, Lydia, diyak ko mapakabasulan. Ngayon kahit ko kumamuam. Ora na amumon, babayin ka na kiti. Tignay ko, aramid ko. Saan ka lang ang best friend? Marik nagpahay, nga you're my sweetheart. I love you. Nalablabas pa niyong gayam. Nalablabas pa niyong kapsat. Amok na mawatam, di kahit ko asawan. Kada ini agon taway manun nemi nga nauray ko ti panangimbaga ni Arnold. Iti kasjay. Gusto nga idi, tanuan niya ti marikiriknam kastamit kanyak ko na. Dati-dati nga da holding hands. Dati-dati nga da beso-beso. Ngayon kada hindi nga gundaway manunemi nga dan nagkinaawatan na talaga iti puso mi. Na saan kam lang nga basta agkaayaman, saan kam lang nga basta ag best friend, no di talaga nga dan panagsinggalot, panagsinurot, dagiti puso kenrik nami. Nakapag inarakop kami tinairot, kay naramanakon manunemi dagiti lips ni Arnold, nga nangamal anang nanam kadagiti lips ko. Sweethearts, daytan ti relasyon mi. Saan nga nakaskas daw, daytoy nga relasyon min, kada kiti naganak kada kami, agsipod ta amuda, patyanda kasta ti pagtungpalan ti amin. Yung tilangan araramidan da, manunemi, kat isu ti panang patigmaan da kada kami. Nasang kampay lang aglablabes. Masapol nga terreden mitirik nami. Masapol nga graduar kami pa eh. Masapol nga gurnong kami tupay kalpasan nga makapagtrabaho kami. Sa mintong tulagan, ti kalay sa amin. Hasta nga rod, tinapasamak, manong nemi, aduman di kita lalaki, nga mangipalpala daw, I love you, Lijo! No way. Uy, ito sweetheart dan dayta. Isudan to tagasawa ni Arnold. Samay-sa, mamanukam nga saan nga kuyog kini Arnold manong. So ako na, dakit kuyog-kuyog, baka pakalaan ti siku. Kibin-kibin, baka pakalaan ti ubig. Ngayon, nagbalin kami nga native care, iti sulisog. Manahen, panaginarakop mi, apaman, panaglanang di kiti lips mo. Kas pamatalged, iti ayanayat mi manong. Narespetar na Arnold, ti kinababaik. Aging ka, nakapagturpos kami. Nagtake kami ti board, kadagpadpada kami nga nakarwar. Manong name ka nagpadpada kami nga nakastreken, iti trabaho. Siyempre, nagtulagan mi manong. Agurnong kami. Almost nagpadpada ti kasasaad ti pamilya ti tunggal maysa.
At ay samot nga marigrigat, do di kat kinabailan da papa, kini mama, tinang paadol kaniya. At daki di nga manong, talo ka mga kabsat, inauna ni Manong June, imuno na nga nagraduar, kada dan asawa na, si Maruno ka nagraduar, kada trabaho ak. Irinto, tani Nelia, at dapat lang ti college manong. Kastamat manong Nemi da Arnog, akenteng nga matisuna. Tikat pa nagpadpada mi manong Nemi. Inauna, babae, sa isuna, sa babae matiadyan na, iso lang ti kakaisuna nga lalaki. Imat manong junior, ti kakaisuna mat nga lalaki ti pamilya mi. Kandua kami mat nga babae. Saan nga maliglikan no kasta nga bakasyon ng rurano natay weekend manong Friday. Ag-date kami, ag-dinner date. Nakaragsak kami. Maulit-ulit dagiti plano mi manong nemi. Agurornong ta. Manong nga tawan ti panagurnong ta. Sa tanton planuan ti panagkalaysata, sweetheart. Diba? Nagtulagan ta nga 2 years. Hangat nga ba? O kalakalingan na. 2 years. Makatulong na dagiti parents ko para ti panakaisagan ti kalaysata. Nakam ti lalakyan eh. Kaya nakamdagsagana. No. Makatulong kami met. Oras sa anin. Adamat ornong ko. Diya ornong mo kin ornong ko. Mapagtipon to. Tapno isot pagrubatan ta para ti pa nagpamilya ta. Basta dagiti parents ko dagastos iti kalaysata. Really? Kunada nga isoda ka no. Kunak madakit adamat ornong ko, adan dumat ornong ko. Data ka no nga ornong, kat iso ti pagda pangunugyan ta. Malaksit ti makortaan tanto, yun to no, agkasarta. Dikit-kit na nga sawan, kabailan tanto ti mangi patakdal ti bukod ta nga balay. Tama. House and lot. Balay nga kompleto iti alikamen. Ken, siyempre, kaya laglagay pa, sweetheart. Second hand ito kutsik. Kasi ka nga oras siyak second hand. Adan to'y sorpresa kang kang regalo. Ito nagaldawan ti kalaysata. Ano dita? Naibagak kang kahanan nga sorpresa ah. Adan tumat sorpresa kang ka ito nagkasarta. Ano dita? Si Kamat. Kasi ka, naibagak sa anong nga sorpresa. Kabayatan nga mas asadig manong nemi dayta nga bulan, tawen bulan kan aldaw. Umiirot manong nemi. Nagiti karing karimi, titunggal maysa. Nangarunahan ko sa tangad dakam, iti paborito mi nga beach resort. Iti igid ti baybay manong no kasta nga malam, grabe iti Friday. Iti beach resort, iti pagdineran mi. Karakit min launa hitag ka, agdalopisak, ngagtugaw, iti napino kadaratan. Nga mangbuya manong nemi, iti panaglulumba, dagiti taluyon, ngagpasag, iti napino kadaratan. Kang kalayo na ibagbaga kaniya, kabayatan, nga nakasanggirak, iti barukong na, nararakupen na, nga papurusan na titakyak ko. Nga papurusan na manong nemi, dagiti buog ko. Sweetheart, Lydia. Yeah? Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Sikat ti raksak ko. Basta sikat amin. Gawanan ti serbi pa ti biyag ko na mapukaw ka. Abay ko mga mapukaw na. Just in case, nagbali tirik na, kung makasapol ka sa bali, makarik na ka, ma-inlove ka sa bali nga lalaki. Saan ito mapasamak tayo, Arnold? Gamot si kami, ti amin ko. Sikat ibiyag ko. Sikat iraksak ko. I love you so much, Arnold.
I love you more, sweetheart. Lecha. Aging ka nga adadanom ti baybay. Aging ka asaan tupulos nga mabanog dagiti taluyon nga subli-subli nga umagek iti kadaratan. Aging ka nga dabiyag ko, kinangis ko. Kinawaray no adaktom iti tanem. Siyak to tagbaling nga guardian angel mo. Anat ako na? Pakiulit. Kas pagkarikan lang. Kahit nga sawon nga awang pating ka ti panagayat ko. Uray iti tanem ko. Gabotag balinak to. Nga guardian angel mo. Ito na magbagan. Awan ti matay ka data. Kapon immortal ta ko ma. Api nga, napanday ti patay. Erase, delete. Awan patay. Ay tultulit ti biyag na sinart. Tapno na namin tatagbihan, ganaragsak. Agasawa ta, madan ti bukod nga balay. Kompleto ka na iti alikamen. Kastaman ten, saan doon nga second hand, dagiti kotseta. Agtrabaho tang padpada. Manot kayat mong anak tayo. Talo. Mahilig na talo niyo. Talo kang mga kakapsat, uri na kayo, talo kayo. Iso ang talo ng tagbaling anak tayo. May isang junior, dua a babae. Uno, dua nga lalaki, may isang babae. Aging ka manong naming nga dintengen. Dahil nga panagplano mi, panangisagana min ti amin. Gabata, umadanin nga dua at awed ton, nga trabaho kami. Sagana min ti amin manong nami. Nagbili kami nun ito, iti pagkaangayan, ti seremonya, anang simbaan, inutoy ti reception, manong nami anuan niya, nagiti mausar, no one yati at muthip, ganda dumapay. A color, iti arawaten, siyempre, I have the Buddha kanya, puraw, idin tayo suna, manong nemi, ag-Amerikana. Nagsapol kami manong nemi nga nang ipakaamo, nang ipakda, tagitag balinto nga ninang, kada ninong mi. Fine. Diri sa Dani sponsors, adan saritaan manong nemi, tagsumbangin nga pamilya, ken partido. Manong nemi, numampay, awampay tinitudingal daw. Ngam na pagtutulagan ti amin. Ready, hindi pa nakaisaganan. Di may isa nga, Friday, manong nemi, a weekend. Napan kami manin iti baybay. Asidegen. Sweetheart. Asidegen. Talaga magagara na klaon na yan. Arnold, damor mo mo sa sadig, ada dapat nga kabakabaka. Abe nga agkabakabaka. Tsaka mo, mabalin siguro ka ba ta excited ha? May imagine ko nga rin, ngayon tumadanunan na tangal daw. Siyempre, being nga sikat ti groom, sikat umuna ng simbaan, di ba? Medyo papaodi man ti bride. Ay pagpakipat pa lang. Hana, alangan met, nga di bride, di muna nga makadanon simbaan. Di ba kasta at seremonya? Umuna na ti groom, may sagana nga nalaing, and then, hakabayatan dita, ng isaganan, at dati groom, nga guruura iti sango ti simbaan. Wano iti asidag ti sango. Wano sango ti simbaan. Ito na mapasungadan ng ti lugan, ti bride, sumrekton ti simbaan. Diba? Ready? Ipakamunton di wedding coordinator nga, get ready! At attend the bride. Sumangpeten. Ayan. Nakasagana kayo tumaten with your parents. Okay? Nakasagana mo ito na kitinagan na kaniya. Okay?
sa batin dakton, iti sangot ti simbaan with my maid of honor, syempre. At tatatasurin ko, alalay ko nga ron. And then, ano sumarunan? Sinunod ito muna, agmarcha, kingana iti sango. And then, welcome the bride. Kung ano sa? Ken, sweetheart, DJ, parte na. Ti kapipintasan nga. Bagam to ti panagkarim kanya, kas man ti panagkarikan ka. Yung ti yes I do. Diba? Adan to pa panakaipatukar ti timsong ta. Nga si kantot mangkanta. Ano? Abi kisak ti mangkanta. Da dyan ang kanta, isot mangkanta wait lang. Unang mabali mo na kantain, tamo mo na kantain, di ba? Di ba? Edwar ko ti cellphone ko manunemi sa akna pa ni ti YouTube. Tapno kahit ko patukaren manunemi ti timsong mi. Nga isuntumat manunemi ti may background. Kabayatan nga nagmamarcha kami. Una kabayatan iti panaka di paset ti seremonya manunemi nga kinkinari kami. Itirigat tinamay. Itirigat ka namay. Till death do us part manunemi. Sikat ti amin ko si Dart. Yeah. Sikat ti ragsak ko. Sikat ti biyak ko. Kasta akmat. Sikat ti amin ko. Sikat katsiksikan to laeng. Kahit mong mangigmanin ti timsong ta. Nga kantaem to. No, chance ka mang kanta. Kantaem to during the reception, during the ceremony akit. Kantaem to deta akin original namang kanta. Uno saan kat may patukar to. Kahit mga tinggan. Yeah. Eto. Eto timsong ta. Isunto. Eto na. Pakinggan mo. Tinggan. Wow, sweetheart. Kasla kayat kun na dumanon data nga aldaw. Aba nagkasarta. Oras siya, Lydia. Manyaman ti mensahe na ito nga kanta. Gusto na isang ko kayong kati amin. Si kati amin ko. Si kamat ti amin ko. Manong nemi kabayatan nga dangdanggan mi dahil nga kanta manipo diti YouTube, diti cellphone ko. Naging narakop kami, tinaka-irot. Kaya ni Arnold, kalpasan na manong nemi naglanang itinapaot dagiti bibig. Nagigtuta kiti sakroyan nak ni Arnold manong nemi. Agangit tani. Ngam saan nga si Mungbat manong nemi na ulit-ulit. Dahil taga mangmangigmi nga timsong mi manong. Yang napupuutan nga da kami nito ulit ti kwarto ti may isang hotel. Iti beach resort. Arnold, I love you. Kat kayo po ngitad kantan ti amin-amin ko. Ha? Ngitad mong mat ti amin-amin mo kanya. Gabata sikat ti amin ko. Siyak mat ti amin mo. Manong nemi na yanod kami ti sulisog kay ni Arnold. Iti dahi ti agundaway. Numang pinagkinari kami manong nemi nga sa amin tula aramiden kalpasan ti kalesa. Ngam gapo manong nemi ti gumilgil ayab arik nami. Gapo nga mangmangigmina ita nga timsong mi manong nemi nga isunto itagbalin nga background mi kabayatan iti panagkinari mi. Nandakam to nito sangwanan tinadaeg nga altar. Gimayab-gayab manong nemi tirik nami. Kad napuutan milaingan ngagpadpada kami nga lamula. Jack pulusan nagked-ked manong nemi nga nanginteden kang kuha na ti amin. Nagmaymaysan nga nasapa ti bagimi manong.
Oen manong nemi na ipa-icon kini Arnold ti ipa-icon to lang kalpasan ti kalais. Gabot na tao kam lang. Umikis tirik nami. Gumilgil ayam tirugso. Na ipa-icon ti amin ko. Nagsabat tirik nami. Naulit pa'y na minsan, namin dua. Iti unos ti talo nga oras nga kaadami iti unag ti kwarto. Iti may isang hotel. Wen manong nemi kaslasana pulos nga bumaaw tirik namin. At mi nga maulit-ulit nga di pulos ag patingka. Dahil tangarik na. Wen manong nemi iti agawid kamin kalbasan nga naggapo kami iti beach resort. Kalbasan manong nemi nga naipa-icon di amin ko ken ko ano. Kaslasan ka mga gininoni. Oh, what's wrong? Kaslasan pa ila mamati, sweetheart. Amangan met no. Noan niya. Awan. Ada ka di pa nagduha-dom kaniya? Itapi nga pa nagduha-dom kaniya? Gabutad na napasamak ka data? Adada nga kalikagumak nga sikakin siya. Uran niya't mapaspasamak, Lydia. Sikati amin ko, sikati ragsak ko, sikati biyag ko. Siyak to pa yan, tiya guardian angel mo. Oh, saan mo naman ti guardian angel? Hindi ito, hurag lang kasi dokar, hurag lang. Ikas pagariga nga. Kahit ang sawit, kahit pati bagbaga ka nga. Awan, pating ka, ti panagayat ko kinga. O rin at dakto ni tanem. Tanem ka lang at jakayat nga ulitin pa eh. Ngay bagati kasta, Arnold, jakayat. Manong nemi napasamak di 2 months before iti nananayin nga panakait na naitudingan ti kaldawan. Kalbasan ti makabulan manong nemi lunogyan min. Iti nangisagana. Impitasyon, natungpalan ti panangted mi, iti pagkaamo manong nemi, nagiti agbalingan ninong, kadaninang mi. Na patungpalan manong nemi, ti pangkam panangin pakaamo, no, asin no, nagiti secondary sponsors mi. Siyempre, ti maid of honor. Ken kasama tin iti best man ni Arnold. Ti best friend na. E din to ta siya kat ti best friend ko nga. Nagkakaubingan kam amin manong nemi. Kada Agnes, ngayon so ti maid of honor ko. Kastamat manong nemi kin ni Wilson. Ngayon sumat iti best man manong nemi ni Arnold. Kapasamak pa yun, di practice mi manong nemi. Kaslag pa yung beso, nag-practice kami. Aging ka manong nemi, adimtingan ti bisperas. Makalawas manong nga sana ka rin rimuar. Kastamat ang kini Arnold. Tangilingin mi ngay. Kaya nada, masapul nga digiti yadan din ang kasarang sandang nga rumrumuar. Talino dati at nitunig ti balay, uno arubayan ti balay da, tapno di kastakit orayan dalangin ti kaaldawan. Bisperas manong nemi nakasaganan ti amin. Pagluganan mi nga kotse, kaduwak di ti parents ko siyempre. Kaya natunga pa yung kaduwa mi, di kiti kabagyan mi, di kiti secondary sponsors, kaya dimtengan manong nemi, iti kaalawan day ta arig na sa anak pekit nga nakaturog. Ngayon day di nga rabi sang kampulos nga nagtintinawag kini Arnold. Tadi at nagtulagan mi ngay. Tapos ni kasta kita hagam nga mapuyatan o ano na agkita kam tulangan iti simbaan iti day ta nga kalawan ti kalaysa. May takon minek apan manong nemi. Habang matenda papake ni mama, kenda dumapay, nga kadwami nga secondary sponsor. Ilagidak ti oras manong nemi, pa, ma,
Hintayon? Yeah. Muno naman lang ang dumano sa dyan, iti grupo ti Grom, siyempre. Yeah. Ano parignan? Jack may ladawan, mama, papa. Dimting metlahingan, of course, kararagsakan nga daw. Iti biyag mi kini Arnold. Nakapinpintas ka? Talaga amat, mama. Kinkwapo ni Arnold. Ito na makita misunan. Kadag kibin kay ton. O ano, kibin? Agmarcha kay ton. Yan. Agur oray da, kadwari na kiti parents na. Datay mat agkukuyot tayo. Iriawat da ka. Kenkwana. Sakay tubatan nagkuyong. Agmarcha. Gaging gait isang wanan ti altar. And then marugyanan ti seremonya. Hindi ka rin ma. O sige, let's go. Honey, hintayon. Numanin kita ti oras iti cellphone ko manon na niya. Abisa kakita ka ti oras. Makamatagtakan da nga oray, mama. No, at na pa nakaladaw ti 30 minutes, okay lang. No, dadan sa jay, iti oras ti, ti oras ti seremonya, 10 o'clock. O, dadan sa jay, ti 9:30, o, no, dati mo iti quarter to 10, no, pagpagiso nga 10, no, dadan sa jay, anong nga naskan pa iti nga, aguray tayo iti ususto nga oras. Apagpagiso, no, dumanon tayo, okay, sumagpad ka nga, umulin, itis, wano sumrek ka na simbahan, sumrek tayon, adan nga guru oray, maruganan ti seremonya. Abig sinay ka. Excited ako eh. Baka mapunas na make-up mo ha. So anak mo doon ka nag-make-up ha. Gagangay lang. Oras sa anak mo make-up, gagangay lang, kinapintasak mo dilata. Talaga nakapimpinas ka anak. Nakaray-ray-ray na kiti matam. Nakaragragsak ka. Lalong tumanin, mama. Nga nakaragragsak ka. Ito na magmarcha kami. Doon na kami nakabarintuming na sangwanan ti altar. Narugyanan to, di pa di pangkasal ka na kami. Ito mangmangig bin di timsong mi. Kaslakait ko man nga tinggan di timsong mi, ma. Ita, courage stereo. Patugaran man tata insyo. Insyo ko na. Agna-nervyos ka sa. Neta, ma'am, Yan. Mama, kaslada ako ni Sibay ni Arnold. Nakaragsakak no kasta mangin ko nita akanta. Nang ronagat kanta ti Nemars. Ni Nemars Jr. Numura ta, Ninong Pai. Ito, nang-sponsor ka dito kanta. Daninong Dumel, kinini ng Elmi Garcia. Arnold, umaya kon. Agmay satan. Siyak ti amin mo, si kamit ti amin ko. Si katiragsak ko, siyak mi tiragsak mo. Si kakensya. Ohen manong name dahil nga aldaw kiti suti kasar na-schedule kasar mi kini Arnold. Wine. Excited na. Nakaragsakat. Kabayatan ng turong kami ni simbahan. Manong name di kita ti oras 5 minutes before 10. Abagiso nga nagsardeng manong name ti kotse nagluganan mi iti sangon ti simbahan. Di ba kas daawa? Mamanong ti tao? Simabat kada kami manong name ti wedding coordinator. Ma'am? Apay? Apay, Rafi? Ma'am? Apay? Apay? Awampay dagiti ti? Ano tawan? Awampay ni Sir Arnold. Awampay dagiti grupo ti Grom.
Kaslasada ka mamati manong nemi. Di ka agang haw, kas tarapi. Di ka agang haw, ma'am. Itawag ko kumakin kang, siya mo ta. Kat tinawagan nyo, ida? Tinawagan mi, ida, awan si sumungbat, kanang tawag mi kadakwada. Mama, iha, keep calm. Injay mo kung may palubos ka, dahil talang panakaladaw da kinaglusdoy kan. Expectari na kastoy, mama. Tiyan mo ka, nabayag na kang gururay. Nga 30 minutes na nga gururay, di ba? Kasi ito kalkulasyon ko. Sinasiyat ka, sumrak ng simbahan, sumrak tayo. Nagtukok ka. Di mama ka ni papa, manong nemi di mga atibay kanyak. Kadado di kita'y murmurs, nga, sa manong nemi di kiti yatataw nga, dan iti, glalomi di kiti, kinandwami nga, secondary sponsors, iti biyang ming ang babayan, di kiti, mga anak, iti kasar, manong nemi, at almost kompleto da. Ngayon, ti grupo ni Arnold, da kinanaganak kang kuha kaya kiti, mismo nga, pamilya na, awan di makita kada kuha na. Mama, naladaw da lang, ada siguro nakatantanan da. Ang pingasan nga sumungbat, itawag ti wedding coordinator. Siyempre, iso iti mga isong arti coordinator dapat ada to hindi kiti grupo da Arnold masapol nga nakaridin ti amin di ba kasi ti senaryo na apaman nga nakadanon tayo 5 minutes before 10 tilangan or 90 kit panagdesaan ko iti kotse panagready di kiti secondary sponsor na kadwa tayo ti bed of honor ko magkuyog kanya kit ti panagplastar yo ti pagplastaran nyo nga mga alakanyak mangkuyog kanyak danto nga agururay da Arnold kaya di talaga na kaya kuha ti panakating nga ti alay kit ka sabi nga napasama ti kastima sa tinatayan ni Arnold dalang na ti cellphone ko inyawat ko king kaitay sige ditoy awag ti cellphone ni Arnold nagring agri-ring ring gimawan ti sumungbat puno kan ulit at tumanin ma awag nga saan nga sumungbat agri-ring saan nga sumungbat apay shh, keep calm anak keep calm talna ka sino ko mati makatal na diya kamuno, ano ti, sumsumar kiti panunot ko, puon kin ka pati amin. Tanam naman mo ko mga ron, nga saan nga dumteng ni Arnold. Diya naman nga marami ti kastoy ma. Kumakat atatuyen, kumakat nangrugin ti seremonya. Kitang nyo ti oras. 10:30. 30 minutos and alapasan tinito din nga oras, alatan ni Father nagsuli-suli. Tawagin na no, kompleton. Sunod sa bali pa nga mabali mo tawagan. Ni papang na, ni mamang na, di kapsat na, tawagan kami ida. Tinawag-tawagak ida manong nemi at dali kita agring saan nga sumungbat at dama dali kita unattended. Alas 11 manong. Awanin. Kaslasahan ako nga mamati pa'y manong nemi na mapasamak. Tikalaysa. May isang orasan. Nunadaw dala ko maa. Abe kastulangan ti pa nakaladaw da. Kanapag kasanda nga sumungbat. Awa pa'y nga umalat umay mangipakamuno anya ti rason. Nagasadaglaeng ti simbahan. Manipulit pagkaponda. Manong nemi natibay nak ni mama. Papanam. Kahit ko may gamak ti microphone mama. Kahit ko lang nagpa-dispensar. Kada kita natuin nga naikalang. Naging mga anak ay dumapay. Nagtagtagar-garak manong nemi kan pasaray.
saan ko mapagsusurot dagiti pagbagak. Madalat ta ni mama, iso da kay ni papa, manunemi, iti asadag ko nga ni mama, at atibahin na kamismo, teng-tenglan na. Nga anytime, posible nga glusduya ko na mapukawa na kiti po. Kamutadyak ni namnama ka manunemi, kasto ti mapasama. Kaldawan ti kalay sami saan nga dimteng tinubyo, iti anya nga gapo. Ito ta sikat ti amin ko, sikat ti biyag ko, sikat ti ragsak ko sang kaibagan. Iti adang kanya akong ti microphone. I like the to yung gundaway, kakapsan. Card pa dispenser, kada kayo, yung mo tantikas nga oras, hada kumaitan, tinubyo, kenti grupo da, no talagang kayat na nga matuloy. Tikalay sana. Dagiti mga anak kada kami, dagiti secondary sponsors, dagiti sponsors, secondary sponsors. Kaya namin kaya antakan ito'y kapadak nga niliwan. I'm so sorry. I'm so sorry. Ewan mo, ambok na ibaga, no anya tirason, no apay nga awan tinubyo. At ako mamit, pa'y sorpresa ken ko na. Agas mati pa nang ibaga na kanya kiligan, damit sorpresa na kanya. Ngayon, awak lang, nga nita nga sorpresa ken ko na, saan nga maituloy. Iyaw awak lang, nga nita nga, ingari ken ko na nga sorpresa ken ni Arnold, ket mapukaw. Ulitek, nagpa-dispenser ka na kayo. Tikas ito nga oras, kabilitan ng saan nga matuloy ti kalaysa. Ngayon kahit kung maamuan ti rason ken ka pula. Agyamanat, iti pa nakaawat siya. Mama, papa, intay mismo iti balay. Intay nga mismo iti balay. Da Arnold, tapno maamuan tayo ti amin. Napan kami manong nemi, awan tinadanon mi nga tao, malaksid iti kakaiso nga nabati, amay sa kadag iti katulong da. Sa dino tayo da? Ay, ma'am, sa dino ayan ni Arnold. Ma'am, kita, nagrobot na ba't ka nasapa? Nga dapat pag-isudya oras kayong bagada, nga makadanon danton 30 minutes before 10. Awan tinadanon bina. Kada-kwada. Imposible, mama. Nagrobot naman dito eh. Kompleto da ni Sir Arnold, dagiti parents na, duwakamsat na, kaya dagiti secondary sponsor nga, ada-kadakwada. Dito tayo nga nagrubuatan da amin, ma'am. Nabudno na, sakay ken inmaneho ni Sir Arnold datay, baranyo nga kotse. Baranyo nga kotse. Kabarbaro unay. Natisigon iti damag ko akit. Sunto ka ti regalo na ken ka. Surpresa na ken ka. Sa dinungar itan tayo da. Apay nga, saan da nga sumbatan, titawag ko. Tinawagan amin, ita mabaling ko kung pagtawagan. Pag-iso manong naming nga nag-ring di cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Ma'am Lydia? Juan siya, sino ka? May sa secondary sponsor. Ha? Juan, itibiyang da, Sir Arnold. Itibiyang ti lalakyan. Ito lang nga,
may kang kami tigon tao nga. Mangin pa ka mo. Mangin pa ka mo nga. Sa din tayo nyo. Sa din no. Ibagam no sa dinutayan nyo. Taumay kami. Imbaga naman ang name. Anya? Hospital? Manong name dagos dak ngay natibay ni papa iti na po utak nga lang sakroy kanyak manong name iti pa nakapukaw ko ti puot ko iti pa nagkapsot ko iti pa naglusdoy ko iti pa nagsulat ti karabukop ko iti dadan puot ko manong name at atibahin nakbalahid na papaki ni mama. Mama, sa dinutayan tayo. At tayo natin, pakakitaan, kinahanan. Hospital? At dani ti morgue. Ano damanin manong nemi, hindi pa nagulang-ulang ko. Ano damanin, di pa nangarahayat kaniyak na papag, ini mama. Anak, padib kerem ti pa kinakim, muawatem ti kinapod mo. Please. Di ba kayat nga pati si kakit mapukaw dito lubong. Di ba kayat, anak, pagpatiag pakadib ka. Ingit ko. Ang makita. Leonard, mama, papa. Isungarot nga tatay ito eh. Idya paset. Isot na kay kabilan na. Kabayatan nga may sagsagana. Makunkontak na balayan. Di po nararya mga sikasong kayong kuhana. Ingit ko makita. Ingit ko di masudeg. Kibinanda ka na. Kibinanda. Nagaslag marsaak. Nga umasda kita yan. Tinubyo. Tapos marugyanan ti seremonya. Di kalay sabi. Diyan ka mo manong name no paggap-gapuan ti kanta nga mangmangi ko. Ang mapatpatukar manong name ti Tim Sung Mi. Kay na Arnold. Kabayatan nga at atibayan da kakipkibinan da papagin ni mama. Nga umas asadeg manong nemi itilunok tanda. Nga dya kamuno anya ti awag da iti data nga paging pananda kadag iti bangkay iti uneg ti murke manong nemi. Tapno mairuar ti bangkay nakumutan iti puraw nga oles. Kaya karendan manong nemi ti puraw nga oles abatog ti rupa na. Isa na ito yan no? Manong nemi inalak ti may isa nga nakulap na kaduwa nga imak manong nemi ito ng pet-pet. Awanan ti bara dahi nga nakulap. Awanan ti labuyot dahi nga nakulap. Nga masansan nga may igamak nga makarikrik na tilabuyot kan bara kadalabing is kadatangkenan ano diba siyak ti amin mo diba siyak diragsak mo siyak ti biyag mo sigaman ti amin ko siyak ti biyag ko siyak diragsak ko apay apay Arnold. Uno da ito ka din di kay papanantis ang kaibagam nga panangisilpom nga siyak ti amin mo, siyak ti pagbiag mo, siyak ti ragsak mo. Nga si Kapay, ti anghel, guardian angel ko, guardian angel me. Guardian angel me, kunak.
Sorpresa ko mga ibaga kang kakanta nagpitpitik ini saklot ko ano. Sip mo na di pa nang ipaay kundi amin ko ken ka. Nagbalin. May sakton nga ina. May sakat tumatan nga ama. Di sorpresa yan ka. Kasan mo pa ita? Mga pinanawan na kami. Ang talaga ka di nga si Gandhi, ang balin nga garchan and chelmi nga ginano. Yan, arayat nagmanenda papaki ni mama, impatigmaan ta kaniyak, nagtarediktirik na, nang runagat na mo ang dama, nung naimi nga masikuga. Huwen manong naimi yan nga nagsakit. Dahil nga tandi ka sasakitan, manong naimi nga pasama kinibiyag. Kasar, na ito dingan ti kasar. Kaya sa dinutayan ti Rome. Na disgrasya dagaya manong. Sigun manong naimi ka dagiti naganak. Kaya ni Arnold. Kabayatan ng ti ba nakaimansayag ti lalaking ipatpatig ko. Ni Arnold tinagmaneho manong naimi ti kabarbaro nga kotse ngay sorpresa na kaniyak. Ngay sagot na kaniyak. Eridong pare ni Dama nung name ditakkel nga truck. Tinakaskas daw kat nilaing Arnold manong name tinatay no payad dati tinasugsugatan. Na Arnold manong name saan nga nakalasat. Apay nga saan da nga sumungbat kada tawag mi kada kuada. Kabayatan nga urorahin mi da. Kabayatan nga awan da, ti simbaan man. Gabot awanan ti makasango pa nga sumungbat ka nagiti tawag. Iti pa nakakumikum da. Iti pa nangagaw. Iti pa nakaisalakan. Iti pa nakilaban ni Arnold ken patay. Tanda rin ginaganak kan kakabsat na manon nemi ngagkarkarara nga sabi kumata maispal ti kabsat kan ti anak. Ngam saan nga na-espal? Awanan nga, Arnold. Awanan ti lalaki nga nangikari kanyak na siyak ti amin na. Siyak ti biyag na, siyak ti ragsak na. Nga nagbalinan manong. Nga iso, ti guardian angel me. Nga kini. Ado nga luwa, di kiti nagarubos kanya. Ado agundaway, nga at atibayan dak na papaki ni mama, iti posible pa naglusdoy ko. Iti posible nga pa nakaragreg ti si Kuko. Aging ga, iti pa nakaitabon na. Aging ga dimteng ti makabulan na. Aging ga dimteng manunemi. Nga naskan nga nakawatin nga talaga ti kinapudno. Ti pa nag-move on ko. Wan, ti pa nag-move on ko. Tis panangsango ti kinapudno. Nga awanan ni Arnold. Nga bada ni Arnold. Akas guardian angel ko. Mi nga gina. Anong nemi idi pas ngay kon ti anak ko. May isang lalaki. Uway manong Arnold Jr. tended ko king kuhana anakin. Tayso tis bibiyag na Arnold iti biyag ko. Iso manong name iti pagkalagligpak kay di lalaki. Kinaayamak idubing kami. Nagbalin nga best friend ko idadaham ti high school. Kaya nagbalin nga sweetheart ko idadda kami ti college. Naipay ko ti amin ko makabulan, anasurok, sakbay, itikaldawan, tikalesa. Nga tikaldawan, tikalesa, wano kasarmi, manong isumit. Di ba nakatumpal, timaud-udi nga kari ni Arnold ako na nga siyakto, iti guardian angel mo. Kapag di nga kaldawan, tikasar, manong nemi, isumit yan, ti palang ipulang natin, binulod na wani pabulod ti Diyos, nga bihag kenkuhan. Ngam nakaibati, ti pakalaglagipan. Nga iso ni Arnold Jr.
Ni Arnold Jr. manong name di ka po ken rason tapno akayat ko pa itagdiyan. Wine. Nga ni Arnold Jr. manong name isot pangibagbaga no kasta ngararakupek ti anak ko. Sika di amin ko. Sika di biyag ko. Sika di ragsak ko anak. Nagsubliak ang nagtrabaho manong name amay sa abalasang nga ina. Ado di kita agar arim kaniyak manong name ngem nakatrangka anaka kandado nakapadlak manong name ti puso. No besang kay baga manong name da papa kini mama nga rumbeng laeng nga lokatak ti pusok ket pasang bayek ti sabali nga Arnold iti biyag ko. Imununan manong name nga naddaan ti asawa ti Burdek nga adjek. At damaten pamilya na, damaten bukod ta balay, kada kami nga agina, itinabat-batin iti sidong da papa kini mama. O may mat sumasarong kar, dagiti nawas kakatugangak manong. Tapno, umay dapat iliwen ni Arnold Jr. nga apuko da. Nangaruna lang arudan manong nemi, idi ta makapagtarayen, makapagsaon, manay-nayunan tinakimen, manong nemi, ti anak ko. So nalaing ta, nagsaludsod. Kasi no kano ti daddy na, ipakita ken kuha na ti picture na. Sa ko ibaga, nadan sa heaven ni daddy na. Sa ko ibaga, nga ni daddy na, kat adalag ti asideg, nga mangkit-kita ka na kami. Ni daddy na, kat isun tinagbalin nga, a guardian angel mi. Kamang wargwardiya, mangtartarabay ka na kami. Nga ginang. Manong nemi, pasanimat ingkam sarungkaran ti tanem, Daddy Arnold. Kaduwak ti anak ko. Mangitugkal kami ti kandela, ket kasasarita ti anak ko ti amana. Daddy, naragsaka ko mo rin, nataka, ibagbaga kini mami, asinsing petak, naglalaing akti eskwela, ken sang kong ikanso na ti problema, papayag ti ragsak isuna, kang kanahin nga bagbaga na daddy, nga siyak ti amin na, siyak ti biyag na, siyak ti ragsak na, kang kanahin ko man nga bagbaga ken ko ano, nga ni mami mat ti amin ko, si ragsak ko, sumat ti biyag ko. Daddy, kumakit adda ka, kumakit si bibiyag ka, kumakit adda ka, adda tayo nga talo, adda ka, adda ni mami kanantak, kanadang tupay adin ko. Kastamat manong name iti bagbagak, ngitan tanamitin. Naragsakak, tadaim batim kaniyak. Ni Junior, nga amin ko, ragsak ko, biyak ko. Naragsak ako makin, naragsak tayo kumanod. No saan na kami nga binlawan? Mamok, nga da ka lang ita si Deg Arnold. Tas si kangarod, ti guardian angel ni nga gina. Saan na kang kumangarat nga may bayahan? Tarabayan na kami, ilikdik na kami ti pagkaan. Ikarik-karik kan ka, nga si kalang ti amin ko, Arnold. Si karibiyag ko, kasi ka tiragsak ko. Nga awanin ti sabalin tuping Arnold, biyag ko. Siksikan to lahing. Umanayan ni Arnold Jr., ngayon batim ganihak, kapakalaglagi pagkeng ka. Ngayon ti pangibukbukak ti amin-amin. Ngayon ti amin ko. Iso ti biyag ko. Iso ti ragsak. Anong nemi tunggal makadamagak iti ibagbagada nga kasar. Nang runa no kasta nga umatendarak iti kasar. Malaglagip ko ta. Kinorimat sa ti papanak manong. Nang runa no kasta nga damangeg ko nga kasar kad atendarak nga kasar. Kasla marikriknak lagi di apprus ni Arnold kanyak. Taladalat ang sumusurot isuna akas guardian angel ko. Kastamat ti marikrik na manong name ni Junior nga may saitan nga barito. Tanda ni ti higher grade manong. Guwapo ni Junior akas iti kinagwapo ni Arnold. Manong name. Nadalat tayo suna. Nukit kita ka matmatak sa anak ko. Arnold lata.
Pambarang tumatan nga rarakupin ti anak ko. Anak, si kati amin ko. Si kati ragsak ko. Si tipiyak ko. Stamet, mami. Si kati amin ko, mami. Ragsak ko. Kinbiyak ko. Saan kan itong baybayan, mami? Orin ton dumting nga kasawa. At takan tulata. Iti sidong ko. Saan ka apanawan. Saan ka abaybayan. Akasmat ito saan nga panang baybayan ni daddy kadata. Gabatan ni daddy. Kad iso. Ti guardian angel da. Naragsakak manong. Ore no saan nga nagkatuluyan anang tungpal terapa ni Ken Arnold. Naragsakak gabutad ni Arnold Jr. amang parparagsak kanya. Naragsakak tumanin no makitak itinaranyag amasakmayan na iti panagpamilya na. Kan intun isagutan na iti apuko. Into na nagkasawan suna. Ito nga ron ti pagkasalita akmano gadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa ken nang urnos kalbasangin nakinsan ken ka ti detalyena. Sabay kumantad namat na ibatik nga adal liliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti patag kadimngeg more power to your program manong and God bless. Toy agyaman nga pagayam mo Lydia. Thank you, Lydia. Iting kapalang iburay dati pagkasalitaam, numampay na ladingit, iti katengaan na, ngayam si kamalanag ko na nga you are happy with your son, Arnold Jr. Salamat po ka na kayo.